Jabu TV show Rwanda. Imirwano ikorera muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye ngiye kugenda ngarukaho mu rusange. Indi mirwano ikomeye cyane iri kubera muri teritwari ya Rubero, indi mirwano ikomeye iri kubera hano muri teritwari ya Warikare. Mu mujyi wa Goma naho mu bice bimwe na bimwe harimo kuvugwa umutekano muke cyane. Tugiye kugenda nigarukaho mu rusange mbabwira uko bihagaze. Ariko ndashaka ko uhera ku rugamba ruri kubera ahitwa muri Masisi. Ahangaha Masisi bihagaze bite mwaya magingo? Kabisa urakoze cyane, nihuse cyane ntatinze mu magambo. Reka ntangire mbabwira uko operasiyo zakozwe kuri uyu munsi mu masaha kare ya mu gitondo akira ku isaha ya saa 11 ibugiye gutya mu rusange nibwo intare za Sarambwe zagize gutyo zikabona zitunguwe n'abo barwanyi ba FDLR by'umwariko yo mu ihuriro rya APSR n'undi birwanira muri bino bice bya za Masisi. By'umwariko bayobowe n'umugabo witwa Janvier Karayiri. Muri rusange tugiye kugenda tubabwira uko bifashe mu rusange cyangwa uko bihagaze. Amakuru ari kutubwira yuko hano muri groupement ya hano muri Bugabo ndetse Kaniga Rwashi Mahanga Nyabyondo ukomeza kugera na za Brusa hose aho ngaho Brusa ni muri teritwari ya Warikare hose rero hari kubera imirwano itoroshye mu rusange. Bwana Mr. Beka rero ndi kubwira abakunzi ibawe muri rusange yuko hano muri Bugabo hari kubera urugamba rutoroshye cyane na n'aya masaha turacyari kumva amasasu ari kugenda atwika. Kugera hano muri kano gace ka Ndetse naho harimo urugamba M23 yahinje iri kuhacakiranira na FARDC ndetse na Wazalendo. Urumva ni ihuriro harimo n'ingabo z'u Burundi twamaze kuba tuzibona neza cyane nazo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Andi makuru kandi akamanuka katubwira yuko ahantu bita muri Rwashi aka ni agace urenze gatoya uturutse hano kuri teritwari ya Masisi usa n'uwerekeza muri za Warikare kari kuvugiramo amasaso. Ahangaha urimo wenda kugira ahantu bita Nyabyondo ariho n'ubundi ibirindiro bikuru by'aba Wazalendo baherereye. Ubu tuvugana rero M23 cyangwa intare za Sarambwe zamaze kuba zihakandagira naho hari kuvugira amasasu atari makeya habe na gatoya. Bwana Amani wenda ntaguciye mu ijambo abakunzi bo bari kumbwe ati uraza kugerageza use nk'ugabanyamo akavuduko kugira baze kubasha kumva neza, noneho ahubwo dukurikiranire ese iyi mirwano kiri kuba nta bari kugwa mw'iyi mirwano bihagaze bite kugira ngo tuze kumenya amande casualty report. Ubwo uraza kudutegurira utubwire uko byagenze muri uru rugamba ruri kuba ahangaha. Reka mbanze mbabwire uko situation zimeze noneho turagaruka muri report nyine mbabwira uko byifashe mu rusange. Kubera yuko tuvugana harimo amasasu hari abarurwa bapfuye ngenda gutuze kumenya umubare n'uyu nguyu turaza kuba tubikurikirana. Ndaza kuba mbabwira wenda mu makuru yacu ataha uko biza kuba bihagaze muri rusange. Gusa imirwano ikomeje hano muri hano muri Mahanga hakomeje kuberamo imirwano naho itoroshye. Aha Mahanga neza cyane utangiye kwikubita hano muri Nyabyondo muri rusange. Tuvugana rero M23 yamaze kuba yinjiramo. Amakuru ufite nuko iri kugenda hatinda aba barwanyi ba FDLR ndetse n'abazalendo ngo batari bakiya cyane bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Ibi rero biri kuba nyuma yuko hano muri Nyabyondo hariho umugabo Janvier Karayiri ndetse n'abandi bafatanyije uru rugamba. Nabo ngiye kugarukamo harimo n'uwamaze kuba araswa, harimo uwo bitwa Kambuzi kabisa. Uyu Kambuzi nawe mufite amakuru atari makiya cyane yuko intare za Sarambwe ku munsi w'ejo zamaze kuba zimutambikamo urusasu akaba ari kuvurirwa hano muri Nyabyondo. Gusa ntabwo yapfuye ariko yararaswe arakomereka muri rusange. Bwana Mr. Feka ndakubwira muri ibi bice ikigaragara cyo harimo kubera imirwano ishobora kuza kuba itoroha habe na gatoya. Turaza wenda kugaruka mu makuru yacu tubabwira yuko ahangaha Nyabyondo M23 yaba yahakandagiye bitewe nuko situation turi kuyibona magingo angaya. Kubona yuko urugamba rwafashe indi sura cyangwa se indi ntera mu rusange. Urabona yuko byahinduye isura mu bice byose. M23 yari yararetse kwataka cyangwa se yari yarabaye itujeho ubwo yerekezaga mu mujyi wa Goma. Abazalendo bo ntabwo bigeze batuza mu guhohotera abaturage. Ibi rero nyuma yuko bimaze iminsi bishegesha ibitero bigiye bitandukanye bishegesha abaturage n'undi batuye muri bice bya za Masisi. M23 kuri uyu munsi nibwo yafashe umwanzuro avuga ati reka tubagabeho ibitero bino bice tubyigarura cyangwa se tubigaruremo umutekano. By'umwihariko hano Nyabyondo kubera ko ariho hari inkuru cyangwa se hari ibirindiro bikuru by'aba Wazalendo bo muri APSR n'ubundi niho rero iri kwerekeza. Amakuru ngaya ngo nuko iri kurwana yerekeza muri teritwari ya Warikare. Ahangaha rero nimara kugera Nyabyondo tubibuteye kwita yikubita muri Warikare
by'umwihariko mu bice birimo bya za Burusa ndetse na za Busamambo birimo werekeza za Pira za Peti ndetse na za Katobi na za Bihembe. Ibyo ni ibice bigiye byegeranye n'ubundi biherereye muri iyi teritwari. Bimwe birimo M23 ibindi biracyabarizwamo FARDC ndetse na coalition muri rusange. Hanyuma Amani urajya unyemerera mbanze ngende nshishamo nanjye nkubaza wenda sinzi nimba mbere yuko ugira ahandi werekeza reka mbanze nkubaze ku kindi cy'amatsiko ngewe mfite ndetse kandi n'abakunzi banjye bakunda kumbaza muri teritwari ya Rubero kuki M23 hari ibice yarekuye ikabiharira ingabo za Uganda. Ibi bice rero wenda byatangiye kurekurwa mu minsi ishize ubwo M23 yari kwa divasinga cyane yerekeza hano kuri teritwari. Yego. Twavuga ko ubwo yageraga muri kano gace ka Bikara irimo yerekeza muri Katondi ubwo yari igiye gufata teritwari n'ubundi ya Rubero twahise tubona ko BDF yazamutse yaturutse za Beni ica za Butembo iraza yinjira hano muri teritwari nkuru yinjiramo yijyamo bituma M23 itahinjira. Ibi ngibi ntabwo bishobora kubangamira M23 mu rugendo rwayo rugana Butembo. Dukurikije hagati ya UPDF ndetse na M23 ubona ngo ko harimo ubukoranire mu buryo bw'ibanga bugiye bukomeye. Ibi ngibi rero bitabikomeje kugenda bigaragara bitewe nuko babujije M23 kwa divasinga yerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye harimo kunyura hano za Musenene berekeza za Butembo. Bakababwira ati muri mureke gatoya muri muhagaze bitewe nuko amahanga ashobora kuba yasakuza bitewe n'uburyo kimwe kwa divasinga ku rwego rwo hejuru cyane. Reka twikomereze n'urugamba. Twikomereze n'urugamba tuve mu byaha ngaha twikomereze n'urugamba. Twikomeje n'urugamba n'undi nari ngiye kubabwira ibintu biri kubera hano muri Warikare nari maze kusa nkaho ndi kuva hano muri Masisi wenda turagaruka tubatanga ripoti yuko ibyaba byangiritse cyangwa se n'abahapfiye. Ikababwire ko hano muri Warikare naho urugamba rukomeje. Urugamba rukomereje ahantu bita Burusa akana gace M23 yari yigaruriye. Iyi migarura kandi gace kitwa Rusamambo mu gihe cyatambutse mu minsi ishize kugira ngo izigaruriye. By'umwihariko agace ka Burusa yari isanzwe iza kongera aka gace ka Rusamambo mu cyumweru gishije. Ariko hano hagati ya Rusamambo ndetse na Burusa hepfo gatoya mu kuboko k'ubumoso hari ahantu hakirimo haduyi hepfo mu mashyamba aho werekeza za Pinga. Yego. Hari ahantu hakirimo haduyi ni ukuvuga ngo haracyarimo FARDC hakabamo na Wazalendo. Abangaba rero ni ngo M23 munsi nabo yatatse. Yego. Bari bamaze iminsi babaga bafite ibitero wenda kubw'uko tutabashije kubonana ngo njye nkubwira uko byifashe. Ariko ngira ngo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi najyaga nkubwira nyine uko situation ziba zihagaze none ubu ngubu ndahabaye kugira ngo basobanurire. Kabisa ubu ngubu ugomba kujya ugana mu bice byose abakunzi ba Mr Seka nabo ndabizi umusada bazajya bawutanga turebe ko twajya tubona na essence. Kabisa niko bimeze urana hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibintu ntabwo biba byoroshye kuko ngo nagiye kwitimba nagiye kwigisha. Ubu ngubu rero muri bino bice bya za Burusa ndetse hagati ya Burusa nyine na Rusamambo nk'uko nari mbikubwiye hepfo gatoya ku muso urimo werekeza muri za Pinga harimo kuberamo urugamba rutoroshye harimo aba FDR ndetse n'abazarendo gusa nta FARDC iriyo nibo bari gucakirana na M23 gusa ubu tuvugana M23 yabahabije ruguru gatoya ntago ari aho gusa bwana Mr Seka. Yego. Ruguru gatoya ruguru ya za Burusa uri musa n'uwerekeza za Nyabyondo. Naho hari aduyi wa FDR ndetse na Wazalendo. Amakuru ufite ko ari n'ingabo z'u Burundi. Aba rero nabo M23 ntabwo iboroheye. Nabo hose kubarasa. Hari kubera mu rugamba haba ruguru gatoya mu birometero 3 usa n'uwerekeza muri Nyabyondo. No mu birometero bigeze nko muri 2 usa n'uwerekeza hano muri Pinga uturutse za Burusa. Bose hari urugamba. Ingabo za FARDC zo ziri kurwana mu ruhe ruhande ukurikije aho intambara iri kubera hano muri Nord Kivu ibice biri kurwanamo ingabo za FARDC mbese aho ubona ko coalition yuzuye ari FDLR FARDC Wazalendo bose bavanze bari kurwana mu bihe bice ahari FDLR honyine ni hehe? Ahari FDLR honyine ri hano mu bice bya za Rusamambo ndetse na hano mu bice bya za Warikare mu werekeza muri Pinga. Naho coalition yose muri rusange yuzuye harimo n'ingabo z'u Burundi bari kurwana muri bice bya za Masisi namaze kuba mbibabwira harimo za Bugabo harimo za Ntete harimo za Kaniga harimo za Kwashi harimo za Mahanga harimo za Nyabyondo ndetse kuzanye kugeza hano muri za Warikare gatoya nabwo ariko utarinjira muri Warikare ndani kwa ndani. Yego.
naho rero ahari kurwanira FDLR naho ndetse na Wazalendo ni muri bino bice bya za Rusamambo na hano hepfo gato usa n'uwerekeza Pinga urenze za Brewus. Ibyo bice biri kurwanirwamo FDLR naho hano aho hantu Brewusa bavuga ko ngo FDLR ngo ku munsi w'ejo ngo M23 barahanganye ngo kugezaho aba FDLR bose birutse imbunda zabo bazijugunye. Ibyo bintu koko nibyo? Ibyo bintu nibyo kabisa bwana Mr. Sekan. M23 gigira ikigahondagura aba ba FDLR. Ikabakubita ikabirukasa bagakinagira bagahunga bikoreye intwaro zabo cyangwa se zimwe bakazijugunya nyine bakirukanka bagahunga bitewe nuko ziba ziri kubavuna barakubita anga barabakomagura gusa ikibazo gihari ni kimwe M23 irinjira yarangiza ikongera igasohokamo ikongera ikavamo nukuvuga ngo bari hano Rusamambo basa nkaho bahafungiye abo bari kadivasinga ngo bafate n'ibyo bice kandi barabirwaniramo bajya kubirwaniramo bakabyinjiramo bakanirukanamo aduye ariko bikarangira bongeye bagakora bizero bakagaruka bigatuma baba FDR n'undi bahunze bongeye bakagaruka bakajya bitera hano za Rusamambo ndetse n'hano za Brewus. Yego niko bimeze rero niyo situation iri aho ngaho mu gihugu gusa wenda sinzi niba nyemerera nkamanuka Ipinga gatoya. Hoya nta kibazo rwose ahubwo twendereye twirukanse cyane muri Pinga turagaruka Pinga hepfo ku kibuga cyangwa se kuri aerodrome n'undi hano ku kibuga cya Pinga harimo FARDC ndetse na Wazalendo urumva ni kwakira sananga mu Burundi ziriyo mu gace kitwa Peti ndetse na Katobi na Bihe utu ni uduce twegeranye turi hamwe turi hejuru ya Pinga uturere nitwe FARDC bakomeje natwo kugenda bagaba mu bitero nk'uyu munsi wenda muri iki gitondo mu gitondo cya kare cyatambutse haje kuvugira amasasu ariko avuga igihe gitoya cyane urabona ko Peti iri hepfo naho Katobi ndetse na Bende biri ruguru. Yego nuvuga ngo iyo ugabye ibitero uri muturuka Ipinga ubanga hano muri Bende usa n'ujya hano za Katobi ukabona kugera muri Peti indani ndahabona neza cyane. Aha rero niho FARDC yagabye ibitero ndetse na Wazalendo ariko birangira bakuswe n'intare za Saramwe kuko urabona iri muturuka Ipinga uri mutamuzamuka werekeza hehe muri za Peti n'aho za Katobi na za Bende. Yego none abari hariya za Peti bari kukureba iri muzamuka uturuka Ipinga urumva rero coalition yazamutse intare za Saramwe zirababonye baca babara iminota mike cyane nk'iyo guhumbya birangira bakemuye ikibazo cyabo muri rusange. Wese ndi bunze kuzana mu bintu by'isesemi gusa barenga ngo 43 bo bamaze kuba bahapfira. Uwo ni umubare munini w'abasirikare. Ni umubare munini kuko bazamutse ari igihiriri. Wenda ari benshi reka mvuge ko bazamutse ari benshi mu buryo bwumvikana. Basa nk'abaguye muri ambush. Niba nuvuga ngo makuru y'aturundi ari igikora ikintu kimeze nk'ambush ntabwo wamenya ngiherereye hehe. Hano muri Katobi ikimanuka gutya igasa niyerekeza muri Pinga igasa nifungira muri ariya mashyamba kuri karagasozi kari hariya n'undi gaterera muri za Peti. Yego ikaba ari hibiri noneho coalition yazamuka bakaba babonye bakata muri ambushi bagasanga abeshi basize ubuzima. Nubwo buryo bajya babigenza gusa bafatiye n'intwaro zitari nkeya cyane nazo zamaze kuba gifatwa na M23 muri ibyo bice. Wenda tutari twava ahangaha muri Noru Kivu situation ya Ituri imeze ite ingabo za UPDF zabashije kugarura amahoro n'umutekano muri uriya mujyi wa Bunia buriya bwoko bw'abahema kwicwa byarahagaraye cyangwa haracyarimo imirwano? Urebye UPDF yarinjiye iraza kubera ko imbere y'uko binjira gatoya nyirayo bari gukurikirana ibyo Kayinarugaba yagiye atangaza ashyira ku rukuta rwe rwa X yaragiye bikurikirana cyane yinjira avuga yuko yaba FARDC yaba bano barwanyi ba Kodeko bari bakomeje kugenda bakorera nyine bica aba baturage bo mu bwoko bw'abahema batuye hano muri za Bunia abwira yuko babahaye amasaha 28 ko bamanitse intwaro cyase bazirambitse bitabagiye barinjira babarase barinjiye nibyo koko batangiye gukora operation zo guhiga abarwanyi bo muri Kodeko ariko n'undi bafatanya na FARDC burya ntabwo bigenda bahita barasa FARDC ahubwo bindiye baraza bafatanya na FARDC gushakisha bano barwanyi gusa cyo navuga cyo nuko bano abaturage n'undi batakicwa nka mbere ariko n'ubundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bicwa mu ibanga rikomeye cyane ariko UPDF yatangaje ko umuntu uzongera gukora ku muturage wabo rega bari abaturage batuye muri bya bice bwana Mr. Sekan no kuvuga ngo bari abaturage batuye hariya mu gihugu cya Uganda abafata nk'abantu babo. Yego
akaba ariyo mpamvu leta ya Kinshasa nayo ngiye kugarukaho yagize ubwoba bukomeye cyane bakavuga yuko UPDF nayo ishobora kuba yaje kwifatira intara imwe muri zino ntara zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza nayo kuyibohora nabo bakaba bayishyiriraho nyine bakayibohoreza kugira ngo niba uri kubireba urabona hano za Kisangani urabona hano za Bunia ukareba hariya za Butembo ukareba za Beni ukareba nano muri Rugero hose hariho UPDF yego ucunze neza cyane ukareba ahantu mu bice barimo nta FARDC irimo oya FARDC iri ukwayo na UPDF iri ukwayo kandi UPDF isa nk'aho ari igice kinini kandi ngo bari muri operasiyo bafatanyije bari muri operasiyo yo guhiga abana barwanyi ba ADF nibo bari kugenda bashakisha babahiga nyine kugira ngo wenda ngo urana abana barwanyi ba ADF bakomeje kwica abaturage bagiye batandukanye bo bicwa ari we wese niyo mpamvu rero ubona bari muri izo operasiyo nizo bafatanyije na FARDC kuguma nyine kubahiga kugira ngo babashakishe babice kuko nabo bagiye bica abaturage batari bakeya ko bajya bambuka bakajya Uganda bakanakora andi maoperasiyo hano muri Kongo nyine kubera ko ariho baba hanyuma bwana Amani reka turebe mu mujyi wa Goma ishusho ihari magingo aya ngaya mbere yuko twerekeza muri Sud Kivu tukinjira muri za Uvira tukareba n'uburyo hagati ya Kisekedi na Neva nabo bari gushwambaguturana buri wese asa nkaho yikoreye inkoni ishyushye mu mujyi wa Goma impumeko ihari ni iyihe amakuru ahari nayaye mu mujyi wa Goma urebye umutekano uracyari wose gusa MONUSCO ikomeje guhura n'akaga gakomeye nyuma y'uko MONUSCO icumbikiye aba bagabo ngiye kugarukaho barimo ba FARDC bose harimo bandiko Kayiko harimo n'abandi bofisi bagiye batandukanye wenda dushobora kuza kugarukaho amakuru yacu ataha yego twakuze bamenyekana ariko tugikorera ubugenzuzi niba koko ari ibyanyabyo barimo ndacyari kugenda mbikurikirana noneho buriya mu makuru yacu ataha kukubwira abaribo bandiko Kayiko bikofriye ko yuko ari muri MONUSCO ari kubarizwa magingo aya ngaya ari kumwe n'abandi bofisiye ndetse n'abajenerali bagiye batandukanye hano muri MONUSCO rero ubu tuvugana abenshi batangiye guhunga berekeza za Bunia za Beni ndetse na za Butembo yego ngira ngo niba warakurikiranye ku munsi w'ejo hari Rokobuteri yajyanye ibikoresho ibijyana hano muri Sud Kivu by'umwihariko yari muri teritwari yego narayibonye rwose yamwenga iriya rero yari ya UN yari ya MONUSCO yego yari ya MONUSCO nyuma y'uko rero M23 ibonye yuko UN cyangwa se MONUSCO ikomeje gutanga ubufasha mu mirwano kandi M23 idahanganye nabo urumva ko nawe yabafatiye imyanzuro ikakaye gusa nuko bari kugenda bagenda n'icyo mu makuru ufite bari kugenda bahunga umwe kuri umwe bano barwanya rero bose bahoze barwana ku ruhande rwa leta bakaba kimwe muri MONUSCO isaha ku isaha ushobora kuza kumva bose bisanze muri M23 nabo bose bakaba bagiye ugasanga bose nabo baragiye muri rusange reka twikomereze rero twinjire muri Sud Kivu imirwano yagiye isa nk'ipfubapfuba yo kwinjira ahangaha muri Uvira cyangwa se M23 gufata Uvira bisa nk'ibyagiye bipfubapfubwa ese ubu magingo ahangaha mu bice bigiye bitandukanye nka hano muri Plaine de Ruzizi ahangaha za Kamanyura hariya za no muri Fizi bihagaze bite ahangaha ibijyanye mu by'ukuri na situation y'urugamba magingo nkawe uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko wenda sinzi niba nihuse cyane nari nkigaruka hano ku mujyi wa Goma gatoya nari kukubwira ko hano Kanyarucinya hagenze intwaro za M23 iri kujya ishera indara mu misozi za Butabo nibagiwe amakuru ya Kanyarucinya ubu nari mpasimbutse nte koko wari wasimbutse kandi hariyo kubera imirwano itoroshye n'ubundi M23 cyari gukaza ongeraho n'ubwicanyi kugira ngo wenda numvisha abantu ahangaha kuntu ibintu bimeze bwana Amani hano mfite ijwi ry'umuturage ubwe wa hano Kanyarucinya bababaye bafite ikibazo gikomeye cyane noneho ikibazo bafite ni inzara ubu ngubu ngo umutekano amasasa asa nkaho yacogoye kuko M23 yamaze kubibakoramo akazi ariko ngo ikintu gisigaye ni inzara nicyo kintu mu by'ukuri ngo kimeze gite kibamereye nabi reka use nk'uguma ku murongo nse nkumva ko wenda byakunda kumvisha abadukurikiye yego ntabwo bifatika neza ahubwo inzara nyine no gute twumve ntabwo bifatika neza ahubwo inzara nyine no gutinya cyane
isi n'imirimo yacu ko n'abanyeshyamba bari kuturinda SM23 twari dufite ngira ngo ikibazo bafite wenda bwana Amani sinzi nimba uri kunyumva. ndi kukumva cyane. Aha ni ukuvuga ngo abaturage bahangaha Kanyarucinya bafite ikibazo cy'inzara ngo ngo n'ubundi imirima yabo niyo bakuragamo ibyo kurya, ariko ubu n'ubundi bifungiranye mu mazu. Birumvikana ko M23 mu byiri gukora igomba no kugenda yegera abaturage ibafasha kugira ngo bongere babashe gusohoka mu mazu bajye kuba bashaka icyo kurya mu mirima. Ni ukuvuga ngo hano muri Kanyarucinya ibi ni ibice M23 yanyuriyemo yegera ijya mu mujyi wa Goma indani. Ariko abarwanyi bose barwaniraga hano mu mujyi wa Goma barafunze bose berekeza mu misozi ya za Mutaho. Banira misozi iregeranye neza cyane na Parike Nationale ya Virunga. Ko rero bakambike utugana M23 maze iminsi yakorera operation kugira ngo batangiye ku munsi w'ejo ku mugoroba. Ubwo batangiye gukora sharing nibwo bari bamwe bagenda zirambunda zijya zisharinga kure zimo na za BM kugira ngo babishe ko bazifata hano mu mujyi wa Goma. Izo rero bari gukoresha basharinga muri ya misozi neza mu gitondo barasharinze basharinga ku bintu none byari biri muri ya bice kubera ko FDL zazimaze iminsi zikora ama operation agiye atandukanye hano muri za Kanyarucinya ndetse no mu bice bitandukanye hano mu mujyi wa Goma. Harimo nk'ibikorwa by'ubusambo byo kwiba, harimo kwiba amatungo, kwambura amatelefone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nyine bikorerwa abaturage. Uza mu iwawe witekeye ibyo kurya batanga bakabikwambura. Yego. Ni ubwo buryo rero M23 yahamagajwe n'abaturage kuri za nimero bagiye batanga hano mu mujyi wa Goma kugira ngo umuturage wese usubiye n'ibyago cyangwa ugize ikibazo abe yabahamagara noneho batabarira. Yego. Ni ubwo buryo rero byagenze ubutugana rero hakaba hari kubera sharing. Amakuru ufite nuko intare za Sarambe cyangwa se M23 bashobora no kuzamuka bakajya muri misozi ya za Mutaho bakajya gukurayo aba FDL bose bariyo hariya hejuru. Umva ni coalition n'ingabo z'abarundi barahunganye bari bari benshi cyane ntabwo ari bakeya. Okay, reka dukomeze. Icyo kurya usibye kuza kwiba nta handi hantu bakura icyo kurya ngira ngo hano muri Parike Nationale ya Virunga ahantu bahinga ahari. Oya n'ubundi abaturage batabazaga bavuga ko ari ibitero n'ubundi bagaba bagamije kuza gusahura gusa. Niko bimeze. Wenda wari ukomeje gatoya tugera muri Sud Kivu naho nkubwira amakuru nziyo wenda nawe uraza kubabwira ayawe watohoje. Yego. Amakuru nziyo hano muri Sud Kivu nuko muri bino bice bya za Mwenga ariho M23 kunyurira. Hano by'Imyenga ndetse no muri Kizi, ariko urumva mbere gatoya yaho bari hano muri Plaine ya Ruzizi barimo berekeza za Uvira. Babonye yuko hashobora kuzaba ikibazo cyo kuba bakerekeza muri Uvira bageraho hagapfira abaturage benshi cyane. Bavuga tukatira iyi Plaine ya Ruzizi noneho duce hano muri Mwenga duce no muri Kizi. Aho bivuga ko bagiye no guhura n'aba barwanyi batwirwaneho. Niho berekeza za Fizi bari bagiye guhura na twirwaneho kuko nawe yamaze kwidekarara ko yifatanyije nabo. Yari yamaze kwidekarara kabisa niko bimeze, ariko tuvugana ntabwo bari bakabonana no makuru mfite. Ntabwo bari babonana, ariko M23 yaracyari gukora adire kwa divasinga nyine yerekeza no mu bice bigiye bitandukanye. Yaracyari hano muri Mwenga ariko no muri Kizirimo. Amakuru ufite rero nuko muri iki gitondo cyakeye mu ijoro ryakeye ndetse no mu ijoro ry'ejo hari amaoperasiyo yakorewe hano mu mujyi wa Uvira. Sinzi niba barabikurikiranye, hari amaoperasiyo yakozwe ariko bikavuga ko ari intare za Sarambe zayakoze. Yego. Urumva kubigeze ku masaha y'umugoroba ahagana mu isaha y'isa 5 ngo guhera saa 6 z'ijoro gutyo kugeza saa 10 saa 9 za mu gitondo M23 yinjijemo abakomando batari bakeya ngo baragenda bakora operation ku munsi w'ejo wundi hapfuye abagera kuri 36 abo ni abasirikare ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi barapfa barahita abakomando ba M23 barongera basubira inyuma bagaruka hano muri Zamfizi. Ajabu TV show.